Después el grande protesta desde diferentes grupos contra el administración Duterte por causa con el de esta decisión para mandaya entera con el antes presidente Ferdinand Marcos, que aprueba también el Korte Suprema na visitada del presidente del viernes na ciudad de Zamboanga con el mga herido soldado na Camp Navarro General Hospital. Él retira con el mensaje y su razón si porque él necesita manda entera con Marcos na libingan ng mga bayani. Let me just explain my position ditong sa burial ni President Marcos. You know, I'm a lawyer. And mabaski magtanong kayo, kasali niya nagpo-protest dyan, that we are trying to stick to the letter of the law. Wala kaming choice. We cannot have a different interpretation because it simply says that a soldier and a former president are qualified to be buried in the libingan ng mga bayani. I'm sure that you have heard me during the campaign. And I committed publicly everywhere I went, and that includes Zamboanga City. I committed to the people. It was not because of the Marcoses. It's a question of law. Na sinabi ko, I will allow the burial of the former president in the libingan ng mga bayani. I made it very clear to everybody. Yari itira el presidente que él está entende con el sentido de aquellos mga desgustado na su desisyon, pero él habla que hindi él sangga con el mga protesta maski no hay pa estos mga permiso para el actividades. Asigun pa con él, si Chela lang era kanya inisya para amenda con el ley para ilibingan ng mga bayani, debe asigun alya pa lang yasanggay el antes administrasyon para hindi mas este sucede. It was a simple matter of amending the law. And they had about, I said yung nanay, pati ang anak, that, how, 12 golden years to do it. Tapos, ikaw pa ngayon ang, bakit hindi mo na lang para klaro na allowed ka talaga? Because ayaw magsugal. No quiere asigun él sa Limalparaw con el mga Ilocano que niya suporta con el su candidacia del eleksyon del Mayo, siendo grande asigun el amenazo del mga Ilocano si en kaso mang protesta kontra con él. Pag magbabaan lahat yan dito sa Manila, salubungin nga na ang demonstration mo puti. If there is about 30,000 there on 50,000, magsalubong dyan sa city of Manila. The Ilocanos would demonstrate for their hero. Marcos is hero to the Ilocanos, no doubt about it. Kasaya lang mga Bisaya na pro Marcos, magdala ng tao doon mag-demonstrate yan. Eh kung magsalubong lahat, can we control it? Can the military control it? No, of course they cannot. Because I would not allow them to bring rifles. Mientras tanto, yaman kwento también el presidente acerca de su timeline contra el droga na internasyon desde 3 meses para 6 meses llega este Disyembre. Asigun pa con él, no puede con él hace pasa del extrajudicial killings o EJK, como cosa ta akusa con él el cuantos mga personalidad. Extrajudicial killing? I don't know. I never ordered one. So let us investigate. But until now, I could hardly find any. You know, in the first place, there are so many police and naunahan tayo ng iba. Actually, we are in narco-politics. We have been, what, 3 elections ago. Ang narco-politics nandyan na. Elia admiti que bien grande el problema del narco-politics na nasyon que quiere decir penetraw hasta na politika el droga que causa para mas tormento el guerra contra con este. How can it be a crime to declare that if you destroy my country, I will kill you? If you destroy the youth of the land, I will kill you. That is a legitimate declaration.
So do it at your own risk. Yase pa sa broma el presidente, si Porque necesita pa envolve con tape el mga biktima del summary executions. Si verdad el tamanda con este komite kun su mga hente. Sinabi ko hindi extrajudicial, destroy the operators and the apparatus. Hindi extrajudicial na balot-balutin, yan torture yan. Yan sinabi, sinong nasabihan mo? Padandahan yan. Sinong opisyal ang torture? Sino nagpiyait sa amin? Bakit kami ang tinuro ninyo? Kasi mainit na yan. Bakit magbalot yan? Bakit magbalot ng crazy, you're wasting your time. Isang putok lang yan sa ulo. Why do you have to? Ano ka, nag-produce ka ng mami? Es el AK-4 visitada del presidente na ciudad de Zamboanga del viernes y como ta anticipa el lideres de la ciudad, hindi es el último tiempo visitada del presidente. Enseguida se bula el presidente para na Malacañang of the South del viernes tarde. Albert Luna, Dateline Zamboanga.